Ino ni tauni ya Mlolongo kaunti-ini ya Machakos iria gumirwo ni munungo muru uria umanite na giko kiingi guteo hatari kihariro undu uria riu ni ugwati munene hari ugima mwega wa mwiri wa Aikari a guku. Kwina Guoya munene ati murimu wa kuharwo gatema wahota gututhuka wona giko giki giathie na mbere na guteo mwena ucio. Tumekuwa tukienda hospitali kwa sababu ya magonjwa inaletwa na hii maji imetapakaa kila mahali na takataka iko kila mahali katika hii soko ya Mlolongo. Kuumana noguo Anyiti itemi ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri maria maturigiceirie undu umwe na mbeu njithi mwena ucio ni manyitete itemi hari gutheria giko kiu kiria maugite ni ugwati munene. And if the environment is not clean, we are going to have diseases like cholera and others, which we don't want to have, because once the workers are not clean and they are not healthy, they are also not going to produce and to work and to improve the economy of this country. Mihango eno ya gutheria tauni eno yukite thutha wa makaya kuma kuri Aikari a tauni iyo makimenereria andu aria mateaga giko kiu utuku. Undu uria utumite biashara gutharara undu umwe na mikawa ya kwendia irio gukorwo hatika-ini ya kuhingwo kurumirira giko kiu guteo hakuhi na muromo wa biashara ciao. We are planning a system whereby all the dirt is carried on a daily basis. Aikari acio nimoritie thirikari ya kaunti kumeheragiria giko kiu o muthenya gutigirira utheru ni wagacira na njira igwete. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Nganga.